Welcome to Gentil Official muri Isanga mwese aho muherereye, abari ku mpande zose z'isi zitandukanye turabaramukije. Icyo tubasaba no gukanda subscribe, share and comment, bityo mukajya muhora mukurikirana ibiganiro byacu uko bukeye n'uko bwije. Bari ku mugabane w'Uburayi, Australia, Amerika y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, Aziya, Uburayi, mwese turabasuhuje. Suhuje abantu bari hariya muri Amerika badukurikirana uko bukeye n'uko bwije, dukurikiranye abantu bari hariya muri za Suwede, za Norvège, za Denmark, biriya bihugu byose bya Scandinavia turabasuhuje mwese. Abantu bari hariya mu Buholandi, mu Bubiligi na za Australia banakunda kudukurikirana uko bukeye n'uko bwije, tudasimbutse na hano muri Afurika. Mu by'ukuri iki ni igitondo cyo ku wa gatanu yo muri tariki 27 z'ukwezi kwa gatatu, ngira ngo niba ntibeshe. Rero tubazaniye amakuru atari meza, amakuru yabaye ejo nubwo wenda twatinze kuyatangaza, ariko amakuru ahora ari amakuru, arizo tuba turi kugira ngo twongeremo kuzo abandi bavuze, cyangwa se wenda dukurikirana amakuru neza, tutangaza amakuru y'ibihuha. Mu by'ukuri ejo habaye inkuru y'umwana mu Bugande, umukobwa n'umuhungu barabombotse, cyangwa se umuhungu yabomboye umukobwa. Ni ngombwa yuko bagenda kubaka urugo rwabo nk'uko babyifuje ibo bonyine. Ntabwo tubuze kuvuga amazina kubw'umutekano wiwe, ariko mufate gutyo ko ari mu Bugande. Umukobwa yari amaze icyumweru abombotse avuye iwabo, n'umuhungu avuye iwabo, batekereza ko bashinga urugo rwabo. Kubaka ni byiza, ko bishobokera bagakenera kubaka, bagakenera gushinga urugo rwabo, ni byiza, ntitwabaca intege. Ndetse n'abananiwe gushaka mugire mushake, kuko umuryango ari mwiza. Umuryango w'uburyo wabyaye, izindi mbaraga wabyaye mu muryango, kandi umuryango kwaguka ku muryango ni byiza. Rero mu by'ukuri habayeho ikintu kijanye n'ihohoterwa, cyangwa se kumva ko ico kintu cabaye kitari ciza. Umwana yari agejeje imyaka yo gushakwa, kandi umukobwa ni amahitamo yiwe gushaka cyangwa se gushakwa, n'umuhungu ni amahitamo yo gushaka. Kubombora si ikintu caje vuba, ni ikintu twasanze ababyeyi bacu barakoze, ari umuco nyamurenge muri rusange. Kubomboka byari ibintu bisa nkaho byari umuco. Twe b'iki gihe nitwe turimo gukora amakwe, kuko n'abakera bakoraga ubukwe ku babikeneye, ariko n'utarabikeneraga ubukwe nako yarabomboraga bigakunda, agashakwa cyangwa se agashaka. Rero ejo mu Bugande habayeho akantu katari keza. Twumvishe ko uwo muhungu ari umuhungu w'umusita, abasita kabisa, pole sana. Umukobwa akaba umusama, biba ngombwa yuko ejo mu masaha nk'aya saa 9, saa 11 gutya, saa 10, twumva inkuru ngo ise w'umukobwa, twabwiye ko umukobwa ari umusama, umuhungu akaba umusita. Rero batera iwabo w'umukobwa, batera umuhungu aho yayubatse urugo rwiwe. Urabona, iyo umuntu yabomboye birashoboka ko mujana muri hoteli, mukamaramo nk'iminsi nk'itatu, mukareba ibiri hanze, cyangwa se bitewe no kuba usa nk'uwibye umuntu, uramutorokana ukabanza ukamujana hoteli, cyangwa se n'ahandi hantu runaka muba muri, mbere yuko mujya kujya mu rugo rwanyu mwahisemo kubamo, cyangwa se inzu. Biba ngombwa yuko bava aho bari aho bari bacumbitse. Urumva ntabwo bari urugo rwabo, yari hoteli.
urumva umuhungu yari yiteguye, umukobwa yari yiteguye, baragenda. Mu by'ukuri ni inkuru ibabaje kumva ngo ibintu byari umuco nyamurenge, ngo batse umuhungu umugore, bari bamaranye icumweru babana mu nzu imwe. Ni inkuru ibabaje. Nje ntawe ngira nenga, nje ndakurikiza umuco nyamurenge, kuko iyo umuntu agize amahitamo yiwe uramureka akagenda agashakwa, cyangwa se umuhungu agashaka. Rero mu by'ukuri kumva ise w'umukobwa, ntabwiye ko ari umusama, bagiye kwaka umuhungu w'umusita umugore yari yamaranye icumweru, ndumva nje ku bwanje si byiza. Kandi sinovuga ngo ndi guhotera umuryango w'abasama kandi naje nkuvukamo, ariko ku bintu byiza nje numva umwana yagize amahitamo kandi yari amaze icumweru, kuki atagiye kumutwara kwaka umuhungu umukobwa haciye iminsi 2-3, bikaba ngombwa yuko aza kumufata icumweru gishize babana nk'umugore n'umugabo. Si ibintu byiza. Iyo nkuru ndayibazaniye, bazaniye amakuru yose uko byagenze, nta wundi bubabeshe, ni amakuru y'ukuri. Mu by'ukuri ni ibintu bisa nkaho byatunguranye, biyobera abantu bo mu Bugande ndetse n'ababibonye bose byarabatunguye. Rero mu by'ukuri turakwiye kureka abantu cyangwa se ababyeyi bacu bakatureka tukagira amahitamo meza, tukagiramo gukunda, tukaja ku bantu twakunze kuruta uko dushingira nko muri Congo ngo twari tuzi kuri uriya muryango uriya ngo bafite abageni beza, ibintu nk'ibyo ugenda ushake nawe hariya. Oya, mureka tugire amahitamo meza yacu kugira ngo twubake urugo dusa nkaho dukunze abo twashatse. Umuhungu ari mu mazi abira, bamwatse umugore, sinzi uko biruze kugenda, ariko niyo makuru twari tubazaniye muri iki gitondo, kuko twanze kuyatangaza tutaramenya impamvu yabiteye. Umukobwa wenyine yari yitangarije aravuga ati njewe winsohora muri iyi nzu, kuko njewe nagize amahitamo meza. Iyo umuntu nakunze biba ngombwa yuko ngiye kubana nawe, rero mundeke n'ubundi nagiye mbishaka, yagiye anyikoreye cyangwa se ampase. Mu by'ukuri numva ko umukobwa yarenganye cyangwa se umuhungu yararenganye, kumva abantu bari bamaranye icumweru cyose mu nzu nk'umugore n'umugabo, bikaba ngombwa yuko babatandukanya. Iyo niyo nkuru tubazaniye, niyo nkuru kandi itariho ivumbi, amakuru nyayo twakuriye ku binyamakuru byose. Tuzi ibinyamakuru byinshi bivuga ukuri. Hari biriya binyamakuru bya Scott TV show, ni ibinyamakuru bitanga amakuru uko bukeye n'uko bwije. Ibindi binyamakuru biba muri Nairobi ndetse n'isi yose bagenda batanga ibiganiro bifite ukuri n'umurongo. Rero mu by'ukuri ni inkuru ibabaje. Ku bwanje ndi umukobwa, nakongera ngasubira kubera n'undi nanabaye umugore wiwe, nari maze icumweru ndi kumwe nawe kandi naramukunze, titaye ku babyeyi banje. Amahitamo yanje nanje biba yanje, nkagenda ngasubirayo. Rero niyo makuru twari tubazaniye, mugire umunsi mwiza.